Аиҳабыра реилазаареилатәара аҿаԥыз аминистр Валери Бганбеи аминистрцәеи Аҟәа ақалақь ахада инапынҵақәа назыгӡо Кан Кәарҷиа амаҵзура ҿыц иахагылара идырныҳәалеит. Аԥсны аҳәынҭқарратә мал ахатәразы ахеилак аиҳабы инапынҵақәа назыгӡо Вахтанг Пиԥиа Аҟәа раион Ешыра ақыҭа аспорт база Ешыра ахәҭак амедицинатә центр аргыларазы ҭыԥс ишалху атәы иҳәеит. По поручению президента, по поручению премьер-министра 8 гектаров мы выделяем для того, чтобы там был создан серьезный, наисовременнейшим оборудованием медицинский центр. Агәабзиарахьчара аминистр инапынҵақәа назыгӡо Ҭамаз Цахнагиа изгәеиҭеит иргылахо амедицинатә центр аҟны ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы ирзымхәышәтәуа ачымазарақәа рыхәышәтәра ишалаго. Это прежде всего кардиохирургический центр, это будет инновационный инсультный центр, это будет подразделение по тяжелейшей сочетанной травме, ну а также будет там амбулаторно-поликлинический комплекс, реабилитационное отделение и спортивная медицина. Подробно все это будет обсуждаться в ходе рассмотрения проекта межправительственного соглашения, который готовится активно сейчас и российской стороной, и нами согласовывается. Аиҳабыра реилазаара қәшаҳаҭхеит Ешыратәи аспорт база ахәҭак аҟны амедицинатә центр аргылара. Аиҳабыра ишьақәдырӷәӷәеит ҩ-нызқьҩ ҩажәа-шықәсазтәи аусеиҿкааратә мзар. Аилатәараҿ убасгьы ишьақәырӷәӷәан акультуреи аҭоурых культуратә ҭынха ахьчара рзы аминистрра ҩ-нызқьҩ ҩажәа-шықәсазтәи аусура аплан. Аиҳабыра реилазаараҿ иалацәажәеит азакәанԥҵаратәи анагӡаратәи аусӡбаратәи усбарҭақәеи ауаажәларатәи еиҿкаарақәеи русушьа амассатә информациатә хархәагақәа рҟны ҳәынҭқарратә бызшәала раарԥшразы хықәкылатәи апрограмма. ҳәынҭқарратә илахәаԥшаҟны иҟазароуп ҳәынҭқарратә бызшәала ицәажәогьы. Убри азын сгәы иаанагоит абаза телехәаԥшра иҟанаҵахьоу даараӡа ирацәоуп. Иахьазыҳәаны абаза телехәаԥшра иҟарҵо рацәоуп аҳәынҭқарратә комитет абзуралагьы. Анаҩс аиҿцәажәара аҟын абаза телехәаԥшреи акомитети зныкымкәа ҩынтәымкәа ахахьы иагеит иара абри ақәҵараҟа ҳалацәажәаанӡагьы ахахьы иагеит иарбан дырраҭаразаалакгьы аԥсышәала иҟаҵатәу, мамзаргьы ахәыҷқәа ирызкны дырраҭароума, мамзаргьы адуцәа ирызкны ақәҵарақәа ирыдыркылаз ԥсышәала анагароума, зегьы абри ателехәаԥшрала амҩаԥгара. Сгәы иаанагоит абри азакәан иҳадаҳкылаз инақәыршәаны абри иахьатәи ақәҵара иҳадаҳкыло даараӡа акраҵанакуеит абри азакәан аусура азыҳәан. Ателеканал Абаза ТВ директор Руслан Ҳашыг иҭабуп ҳәа ахиҳәааит ҳәынҭқарратә бызшәала адырраҭарақәа реиҿкаара аус аҟны ирҭо ацхырааразы. Ҳәынҭқарратә амассатә информациа хархәагақәа иаԥырҵо зегьы, иҭрыжьу зегьы абжа инижәыба процент аԥсышәала ҳәынҭқарратә бызшәала анагӡара, аԥҵара. Абри наҳагӡартә еиԥш азыҳәан шәара адгылара ҳашәҭо, алшара бзиа ҳнаҭоит, иахьиҳамоу телехәаԥшра дырраҭарақәа инарываргылан аԥсуа бызшәала иаԥаҳҵо адырраҭарақәа рыԥхьаӡара ҳашықәса аҩнуҵҟа иалагӡаны абри азакәан излаҳәала инижәыба процент аҿынӡа ахагалара, алашара убри аҟынтәи иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит адгыларазы. Аҳәынҭқарратә бызшәазы хықәкылатәи апрограмма анагӡара иалагоит иааиуа ашықәсазы. Аилатәараҿы ҳазну ашықәсазы ареспубликатә биуџьет ахархәарала идыргылоу, мамзаргьы еиҭашьақәдыргылоу ахыбрақәа рсиа аԥсахрақәа аларгалеит. Аиҳабыра реилазаара аилатәараҿы ирылацәажәеит егьырҭ азҵаарақәагьы. Даурин Аԥшьба, Алықьса Гәхаа, Девид Анқәаб, Аԥсуа телехәаԥшра.